Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh shadiqal wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farrij alal muslimina ya qawiyyu ya matin wa kfi syarradh zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muhyin nufus salatan a'ina biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Sadatana al-a'izza minal masyayikh wal aqriba wal kurama, sesadayana batan kaula amul jaki torna azimaki kong langkong seleran semulja pimpinan Yayasan Raudhatul Islam dan pimpinan Desa Tarogen dan kula ngepatamu yan ki buruh ebri kopi 2 gelas cepon dan kula pon apa ternyata isyarat bahwa tuan rumah negu 2 dadi kiai dadi kelebun nyai sepon apa kiai situng bedebuk kelebun lain. Wah kula percayaan ke masyarakat namun makin atau karmarin benyai kota Ronur aja. Semulja ke Haji Fusawi Said sarestaja keluarga Epon juga sarestaja perangkat di Saipon sebutan kaula muljaki kepala MI Nurul Islam, kepala PAUD, kepala RA serta asatidzah wal ustadzat Epon, juga tamu kehormatan kepala desa Kampingan Bere sareng kepala desa Kampingan Timur, juga gelak bade bapak dari Diknas Dewan Pendidikan Sumeneb, alhamdulillah juga hadir, para ajunan sedaja, para undangan, para wali santri, hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Dan kula mancing oleh ya. Tak nyaman aja caju tuju asil atahlil mun ngak nik. Sallu ala sayyidina Muhammad. Mak nyaman katon. Niki saking kula kebebe nyamanan boleh nih. Toron bae. Pedesayan jauh gelu. Jarak di panggung kau reng jauh gelu. Kula nginjem makor sini situng. Nikah saya cangkolang kiai. Alhamdulillah punya tamu yan nika jak saking bedemik pahibri itu ngibang nika lebur nih. Sallu ala sayyidina Muhammad. Para tretan semi mulja muka Allah akadiyah toraki gelak sareng Ki Fusawi sareng pengasuh bahwa acara mangken Kak Dinto haflatul imtihan dan prosesi wisuda kainto namung nyama para Rabu. Haflatul imtihan, wisuda, tasyakuran, haflatul ikhtitam, imtihanan, kesyukuran kelas akhir nika namung sedaja namung nyama. Oh, mak semak benar kan ria. Jak nying ranying jong tepak kepo lempo saya ada ya.
Dia main game boy, tak usah sorak-sorai. Bu apa sih bu? Mak burung kursi juga nak. Kok gare berak kok. Utin jauh kalau napa tak napa tan. Dari rumah? Beda remah kursi nama tak kerbeda. Becem tajam napa tonggeng. Haflatul imtihan. Aku Pak bedemijan bede pulpena tanda tangan mari. Nika kula tojo ke korsen kelebun nika cere engak ke cerita na punawas para rabu. Padahal punawas kak dinto waliyun minal aulia salah setong waliullah. Syairna benya imaos ben kula ben panjenengan ketika ba'da salat Jumat. Ilahilas apal? Coba terus lagi ilahilas wala aqwa jahimi fahabli fa innaka ghafirudz dzambil. Nika Abu Nuwas keng canreng matur apa Abu Nawas. Aslina Abu Nuwas beliau salah setong waliyun minal aulia. Dorin seman ka Allah tak kira kebai syair ngaki buruh. Mun tak keng dalam tanda kutip roco ben Allah tak kira kebai syair katika dito. Toreh maknain. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah abdina tak pantes tak patot masuk swarga. Ini kedabun Abu Nuwas waliullah adebu tak patot masuk surga. Keng pahe terus lagi wala aqwa ala naril jahimi. Keng abdina tak kelar ka neraka. Lho ini kan kecak nih Abu Nuwas. Matur ka Allah ya Allah abdin tak adu masuk surga. Keng abala ya Allah keng mun neraka abdina tak kuat. Nika kan roco ben Allah. Akrab ben Allah, dekat ben Allah. Kena. Fahabli taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Lah nika para rabu syair Abu Nawas. Tapi Abu Nawas ini lakar kecak. Lakar cerdas. Loh lek nak. Abu Nawas ini kan lakar kecak, lakar cerdas, selalu bisa menjawab pertanyaan raja. Setongare Abu Nawas ini kayak diikanin ben raja. Ya Abu Nawas dan na eki raja. Raja itu zaman kak dito, zaman kekuasaan Sultan Harun ar-Rasyid. Ya dan Nawas eki raja, ya Allah Abu Nawas. Baan kan lako bisa jawab tang pertanyaan was. Eki. Engkau selama ini lakoi pakala ban. Tang hadiah lakoi kot ban. Sate ko abri pertanyaan telok sekaligus. Ban mun bisa jawab hadiah naraja, keng mun tak bisa yokom ban. Benda karin apa beri. Siap raja can Punawas. Olop kula tak ngucak kula andi menjadi dupopoi kanja man afif. Mantona Kiai Afif Abdul Mughni manton Kiai Busawi gitu kento benten kula dan kula ama jadi dupopo majedi keng jomblo sama ken jadi pola beriin pole letale oh kain to bede ada anu bong ngireng man cek tek ngitek man marara kena beri kena nyari aki boleh niser mak lepah cekak nengi kento beda jan insyaallah. Kengreng nyareki judu nih Pak. Osa ajit ahli yongku. Mun tak ahli kemungkinan dua. Pertama taklum dedih, kedua ekalak tibi. Lho ini kesibuk baca.
Sallu ala Sayyidina Muhammad. Pon. Ayo was, ibani berina pertanyaan pun kok siap raja. Telok pertanyaan was siap. Nomor tong was. Eki berapa jumlah bintang langit? Jawab was. Bah, cek pon telok mak kun situng iku. Bayi telok pamari saya telok geloi jawab pekapi benaptin iku. Ongkuan sungguh. Nomor 2 was berapa edim masih tepak pusat bumi. Edim masih tepak ngak tengah na bumi. Eki ongkuan engki terus aki. Nomor 3 was apa sih kalaku Allah sedia. Ampun raja, telok anuku tak korang jangan pun was. Iya was jawab siap. Sebelum abdina jawab raja, ada 2 syarat dari abdina. Apaan was? Nomor tung. Nyokona abdina ipada tengin paringin selembar kolen embi. Kepang marah kalah. Jawab kelu bapak datang kelu. Datang ben pepat ini ben prajurit beri kolen embi. Syarat nomor 2 was. Syarat nomor 2 raja abdina nyoon ajunan alengki ibaba abdina ngalle ka korsena ajunan. Ongkuan was ingki raja. Iyalah toron si raja toju ibaba pada ban punawas si punawas ngalle ka korsena kelebun. Ka korsena raja. Cangkolang raja kita kena ujan. Apa nak? Cuma ngapain jenengan yang cuma kaya sekali. San misan toju ya tas malay kena. Iya marah. Songkok kebesaran raja yang kuiban punawas. Ampun raja. Iya marah jawab. Oke. Pertanyaan nomor tung raja. Berapa bintang ilangi? Pak punawas jawab. Saampona abdina merenung raja. Mengerahkan segenap udaya dan upaya serta kemampuan abdina, maka abdina menyimpulkan dan kesimpulan abdina pasti benar. Berapa was jumlah bintang elangi pada benjumlah nebulu na kolen embi kak dito. Masa was eki abdina yakin. Masa was tawar jaja kok mana bi tawar jaja nyon bitong tibi. Nyato re mitong tibi bulu na kolen embi. Ya dah sekelar was mun mitong kolen bulun kolen bi tak kelar pas suruh mitong bintang ben pancengan raja pasir si tak beres gua. Ya was iya. 1-0 was 1-0. Nomor 2 was siap raja edim mepu sada bumi. Pusada bumi raja tepak bede bene korosena panjenengan gak ditok. Masa was eki mana bi tak percaya jajar panjenengan ngokor kabere okor katemor okor sampai tetemu koncon okoran pada pasnya. Siapa ngokor was gila ban was eki gila ki si atanya iku. Iya 2-0 was 2-0 keng nomor telok mun salah ban was elang si 2 was makun yokom ban siap. Pertanyaan nomor telok was apa saya kalaku setia was saya kalaku Allah semangkin matoron ajunan teti rakyat bengakat abdina teti rajai ku sallu ala Sayyidina Muhammad teti mangkin nikah kula takdir teti kelebun taroken walaupun dalam waktu yang sebentar. Teti wala beda napa nyaman mun dak kelebun nikah sallu ala Sayyidina Muhammad pon. Dadi kulawan panjenengan para rabu malam mangken nyelamatin ilmu na anak. Mau namanya wisuda, mau namanya imtihan, mau namanya ikhtitam, mau namanya kesyukuran kelas akhir, apapun namanya hakikatan ikan nyelamatin ilmu na anak. Pona boleh gelak itu buaki sarengke pusawi bahwa ilmu na bahwa poter-poteriku leban panjenengan seberi kak dintoh selama setahun ampun dididik dengan benar oleh para ustadz
ya ajarin berbagai macam disiplin ilmu, ya ajarin akidah, ya ajarin fikih, ya ajarin akhlak dan sebagainya. Le nikah dalam setahun isalamatin. Makle darem makle selamat. Beda ilmu si tak selamat ke mata ada. Ilmu nikah artinya orang sandi ilmu beda saya paringin selamat sebab ilmu na, beda saya paringin celaka sebab ilmu na. Ongkuan gak ditopara. Maka ilmu perlu selamatin. Maka dengan intihan kan biasa beda sombongan tadi. Beda apa tadi kanja? Ongkuan, lunas sampean, berempaan. Berempaan? Dua saya kedan. Kuh, mendeng ki. Terop nih kan nyewa apa gratis nih kah? Nah, nyewa. Korsena nyewa apa gratis? Shootingan nyewa apa gratis? Teti terop nyewa apa gratis? Korse nyewa apa gratis? Shootingan nyewa apa gratis? Kiaena mata nyaman ya. Yang golang mata nyaman rebek itu. Jak dusno dusin telok kelebun kena. Terop, korse, shootingan, kiaena. Ngonceng. Beda saya jawab nyewa buru. Marah raja rasara. Ada kiai bersewa kena. Pari kan ojekan. Pagi saya ngaji kitab fikih oning babul ijaro kak dito. Ijaro kak dito fi waktin maklumin bi ujratin maklumatin. Baktona ditentukan, ongkosnya diketahui. Itu akad sewa menyewa. Terop semalam berempah, beda arkena. Shootingan semalam berempah, muntetisa CD berempah, 1 DVD berempah, 2 DVD berempah, beda ongkosa. Korse per korse semalam berempah, beda. Kulayon cenggak kanja. Billahi ada akad sewa. Ya, si kacompo kasa beda. Ada tak ada wak sewaan. Tak bodoh ajurannya tuh nabu debu kayak selama 1 jam per menit 0,5 rupiah sampai puas. Ada XL gini kah? Ada kiai masih. King tak gratisnya. Akeja tak langkong sebab kalau mati sebab kalau mamplok. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Lah nikah sombong na panjenengan 2 seket atau 1 seket atau 100 atau apapun yang panjenengan sombongkan ke madrasah ini tidak hanya dalam rangka imtihan. Sebenarnya misalnya panjenengan nyabis ke kiai nyabis 20.000, nyabis kelar 5.000, tak kelar nyabis obang, nyabis sabrang, nyabis beras, nyabis jagung, nyongop ke kiai, niat aki nyelamatin ilmu na anak. Ini ketugas yang sepo para rabu. Mun urusan jangan jaringan kadang orang sepo nih kamu anak penter raja selamat nah, mun anak tak penter kini selamat nah. Padahal pada temu bacaan ya juna Allah antara si penter dan si butuh. Asal bapon apa? Otak nih ketaningan. Otak nih ketaningan. Contoh, jak gedep, jak tole, mun tak miloh beni salah nakulah nika beni solap beni seher olatin ka ada cak ketup cak tole muntak melo beni salah nakulah singon cenga boleh melarat ya tak nyewa keng tak iya alhamdulillah ngerti belah olatin ka ada seteja beni sulap beni seher olatin ini kenapa mak bedaing kening tekuk marah rabu
Kok idang bedang meloloy dinar ya. Kok iki sewa, kok si gratis. Tak norongon jeng adang bedang. Ini kenapa? Putol. Angkep dalam putol kosong tada na apa na. Benih sulap, benih seher. Jak ketep mita milo. Jak ketep bada 10 menit singa. Kereng so canempian mu tak ketep 10 menit. Ini kenapa? Esena. Kunana. Kelangkong. Cet belka kana. Nika butol angkep tada esena. Nika gelas angkep tada esena. Kula tanya makin. Nika kenapa? Kodong jan beraring dina aku ajil beban dia ya. Marara idang badang telo kali lah kok idang badang. Nika kenapa? Toto pa. Butol. Op abasaki. Takut tangan aliwah. Entan bo beni bahau batu ti mano ni kantan. Butol gelas toto pa butol. Angkep ni ka kosong saja. Kula ngalak canteng ke jeding nyelok aing secanteng eseremaki ke butol sampai tada aing secanteng. Nyelok boleh secanteng eselenaki ke gelas sampai tada secanteng. Nyelok boleh secanteng eselenaki ke toto butol sampai tada secanteng. Kula adil 3 panikah masing-masing beri secantengan ebeng pada esena. Itu otak. Beda otak anak-anak saya ngak butol. Ilmu saya sabe benyaan secekak ben sealua. Beda otak anak-anak ngak gelas. Ilmu saya sabe antara secekak ben sealua sebanding. Tapi beda otak anak-anak saya model toto paputol. Cet para tak ada sekali ulina. Kita keluar dari labang ke kelas kanan lah elang pengajarna. Contoh Toremon tak barjaja madrasah diniyah masih ada ustad tugas dari Banyuajo ini. Mulang apa ustad kayak itu? Mulang pun apa ya dito? Pasera semana tuh tat pasera. Elang. Berdeka di mana? Tat pasera semana? Siapa jan? Torik. Berbikirnya mana? Ustad Torik, bada tat Torik. Mulang napa tat? Fikih. Dore, minta berjaja. Kula tanya. Diniyah kelas 5 kaberapa sekelas? Sapolo orang perengaki. Ustad diniyah kelas 5 10 orang di mata Torik. Semua ni kaman tuan nyaman. Banyak kena cinlok ustad tugas cinlok ni banyak lah. Cinta lokasi ni kan. Nyaman je kaman tu bro. Selalu ala Sayyidina Muhammad tan ki abid ki ngoda pak ngodan toan seguni benar aku le kasa. Tatorik kasa. Pot. Ustad Torik mulang santri kelas 5 10 orang. Misalnya ngangkui takrib. Seka 10 nikah bulang bentat torit ngangkui kitab takrib. Dapak ka furudul wudu. Wa furudul wudu isittatu asya'a. Farduna wudu badan 6 berempat cong 6 tat jan more des ka berempah 10. Nomor situng an-niyatu inda awwali ghuslil wajhi. Aniat inalekan lukellu na masuen mo. Kaya nga jong ekitat. Nomor 2 wa ghuslul wajhi masuen mo. Nomor 3 wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini masuen 2 tanang asar ta 2 cek ila bimakna ma'ah.
Nomor 5 wa ghasrul rijlaini ilal ka'baini. Masuen 2 sokoh asarta 2 tel bentel. Nomor 5 wa tartibu ala ma dzakarnahu. Tartib sesuai urutan sampun disebut. Enggak cong, enggak tan. Ustaz Torik berpikir. Saya cer berpikir. Kita main lain napa pada. Kelas lain napa apolong. Jam ngaji nak bareng napa beda-beda. Anapa gurunya sama, kitabnya sama, kelasnya sama, jamnya sama, ting beda ujian mak jawaban tidak sama. Arapa otak tak pada teh. Otak tak apa? Tak pada. Mun si otak enggak butol. Begitu sobal bentar Torik, berapa fardu wudu? Langsung aja jawab GPL, nggak pakai lama. Berapa fardu wudu? 6. Are otak butol. Si itu tak bentar Torik benyaan si masuk tebang si alu. Berapa fardu wudu? Can si otak gelas mikir tak tuli aja jawab. 6 apa 5? Nganeng kok 6 lah ini ketebak kasih cekak 6 cekak ngan kok 6 bae bitong apaan sih 6 ya niat ben masuen muah kok mun auto rebenare mare masuen muah mata nang oh berarti nomor tung niat masuen muah nomor 2 masuen tanang nomor 3 ngusap sebagian serah nomor 4 masuen sokoh nomor 5 tartek mak 5 iko. Tapi kok jengan lembek tatorik ngucap sita tu asya 6 tidak rakai jawaban 6 bener ya yang merasa salah. Anapa secekak ben si alua seimbang. Tiba giliran anak si tekah ngak to apa futol. Berapa fardu wudu jawab tak mikir bidak petobles. Sedek secekak sekali. Kunca becah si cekak celalu air jalan mangkana sekolah leben mulai nade badai seno tekah pada tadi senapa serah yang akan disalahkan jika ada anak kita seperti ini tidak ada yang bisa disalahkan nyalahin Ustaz Torik oh tak bisa Ustaz Torik adil saja tengebeng kita pada jam pada durasinya sama yang diajarkan sama ustadznya sama ustadz tidak bisa disalahkan. Napa nyala kina reng tua juga tak salah reng tua benih tukang kebaya anak hanya penyalur distributor lagi anbenya be etampanin ben bini an sokor detik kadang tak det muncet laki bini si kebaya anak ada cerita orang tadi anak buktena ada online distributor kok tak kerja ning koning lebar ibu dia apa jan nemu he ireng dina tak setua tak sekana kiai ni jokojo sallu ala sayyidina Muhammad. Napa nyalahin reng tua tak bisa reng tua tak nuru akabay anak bodoh reng akabin tahun tandi anak bodoh aku nakabin setahun langsung ngempet tak nuru akabay muncul nuru akabay anan kula benempian redeng kapi retin kapi ternyata manten apaan genteng embun retin nanti itu mau jawab bunggil bodoh tak ada bodoh apaan coba embun coba anan genteng badapan ganteng embun ratin anan ganteng aku lah gelurah ya tak lemi poci ben sampean moci tipe sallu ala sayyidina Muhammad tanuraga bayareng tua apalagi mencetak otak muncet pentera anak ada kebainareng tua semua orang akan cerdas karena tidak ada orang tua yang ingin punya anak tidak cerdas. Napa saya salah akhirnya reng tuana tak bisa ustaz tak bisa nak kanan napa boleh jetan orang kebaik
Saya rasa kebaik. Wah nyalahin pengiran, jakal vokal. Maka tugas orang tua adalah nyoon ke Allah supaya napa? Ilmu na anak paringin selamat. Titik. Maka tingpone paringin selamat para rabu mau putra panjenengan cerdas teka ngak nikah paringin berkat ben Allah manfaat. Potran panjenengan teka standar paringin selamat ilmu nak manfaat. Tan potran panjenengan budu ngak nikah paringin berkat ben Allah manfaat. Nah boleh cet gelas beda aing. Boleh tapi dah jajan ni kapolan kelak mencengkol beto cok teh kerena ben panitia. Mencengkol beto ongku ki. Ang kimpian kol beto mari isa, mah kula mangkat dari bengko mari isa tak ada bak kol beto kakak jeburu de rem dari perinduan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bada careta butuh kadung peratu ka Allah peratu bararap. Kadung selamat ilmu na taka sakuni peratu. Bada ulama besar. Bada ulama besar. Ahli fikih. Asmana Abu Yazid Al-Bastami. Ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, ahli tasawuf. Imam Abu Yazid Al-Bastami. Nikah ulama besar. Tapi saya kecerita aku benih nikah. Pas saya kiai salah setong santri nah Imam Abu Yazid Al-Bastami. Si Imam Abu Yazid Al-Bastami itu para rabu andi santri butuh. Andi santri butuh dan segala tekakan teto pa yang ajarin taklum cekak belain taklum cekak, tetapi kelebihan santri panika para rabu sangat cinta pada gurunya, sangat takzim dan khidmah alatin dak guruna. Sehingga ketika Imam Abu Yazid ampon sepo, si santri juga ampon sepo, si santri panika nyabis ke Imam Abu Yazid. Jasa kayak bahasa matur kiai cabis pamator apa jong abdi nyon kenang-kenangan dari ajunan. Kenang-kenangan apa jong ekipon apa bayi kesokan ajunan saya bisa main nga abdi na ajunan seben bekto kiai karena mana binya bis de ajunan ben bekto abdi na tak sempat karena jarak ampun sudah jauh, belum lagi di antara kita berdesai kasokanin kade serang Allah wa imma ajunan setetimin wa imma abdi nama tetimin abdi nyon kenang-kenangan dari ajunan. Oh ya jong ya sesantri butuh bani Imam Abu Yazid paringin sorban ya jong kalak bencong bagi sorban Imam Abu Yazid kita para paring aki perak sesantri panika bubar sesantri perak pun afojong mari afojong adua ya besoki sorban kuruna siom elepet sabe boleh sebelum asaren siom boleh dari cinta naga kuruna. Suatu ketika sesantri panika mate mate sebelum mate santri panika awasiat kana anan ben kebinin lek cong ping kok mon mate tang artah lagi bagi kendan kok kun mesen situng surban kok tang di saya paringin guru toro aki kang kok ya kok mun mate noro aki ke bendem ben kok toro aki ke tang jenazah bendem di tang surban dari guru eki can nak potona setengku sesuai wasiat surban toro aki depak kalem kopur seperti biasa para rabu. Begitu jenazah ampon masuk orang sengater ampon peleman datang dua malaikat saya kesampat mungkar nakir mereksanin malaikat marabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma dinuka dan seterusnya monitor saki bahwa ditalken nih kah
Sesantren Imam Abu Yazid cek lepudunya mana tak jawab. Tak aja. Marabuka dengan nengkun. Marabuka dengan nengkun. Sampai telo kali malaikat marabuka pas aja jawab. Kula santren Imam Abu Yazid Al-Bastami. Jangan malaikat mak sang set jawaban. Salipane di meretoi kwa. Etanya ki marabbuka bah ngucak santri ni Mama Bu Yazid. Ayo ulang boleh ben malaikat. Marabbuka jasangin cak Madura bedekon gini. Marabbuka kok. Aja wapakun. Kula santri ni Imam Abu Yazid kok. Ari ya yolang si keuten malaikat. Ku kengku amarin. Ngucap boleh, marabbuka aja jawab boleh. Kula santrena Imam Abu Yazid Al-Bastami. Kula tak berjajit nih kan nih surban nih kok kula ibri guru ikwa. Nyorot malaikat mator ke Allah. Ya Allah beda ke bulan ajunan tak kaprai. Tak kaprai ada remah. Allah pun ngegeli. Cerita akiban malaikat sarang abdi na ipareksanin marabbuka pahala ko ajawab Abu Yazid Bastami malolo pas terakhir matau surban je pon ibri guru na katipon apa ya Allah terus sa akin bukbukan pon apa katipon apa pa Allah ada bu utrukahu tinaki malaikat tinaki lah je terus aki je tanya aki jadi santren Abu Yazid Al-Bastami engkau mun ka gurun jadi todus dawun Allah. Guru najriya Abu Yazid Al-Bastami jira mun kadung engak kangkok mun kadung azikir kangkok pada ben betoh pada ben kaduh pah meket sampai manuk pernah nangis sorban ku beto ben manuk kaderin khoson ka Allah engkau todus ka guruna tetitina murid cek likuli butuh malaikat nyorot are pudun deng lamba lah pancingan setuju lebih kurang epon mon berjak kerja sebat telebat jak kerja sesar kasar rokalero langcang kolang dari solat tengka nyon soboraki lagi motor selangkong muka gulaban pancingan kempangi sobor sareng Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ala hadin niyah kulitin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila hadrati sairi usulina wa masyayikhina wa furu'ina wa asanadina wa asanidina anna Allah yaghfir lahum yarhamhum yadkhulul jannah yu'li dzurriyyatim fiha wa yakthur masubatihim yudha'if sanatihim wa sayyiatihim wa yanfa'una bihim wa bi'ulumihim wa yatu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim karamatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaila la ilaha yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tatarithal arda man alaiha takharul warithin. Allahumma ya rabbi shalli ala Muhammad waftah lana wa li masyayikh hadhil madaris wa li tullabiha wa li ulati umuriha wa lana kullina minal khairi kullu mughlaq ya rabbi shalli ala Muhammad waftah lana wa lahum minal khairi kullu mughlaq ya rabbi shalli ala Muhammad waftah lana wa lahum minal khairi kullu mughlaq ya rabbi shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa ala alihi washabihi barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Al-Fatihah. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.